Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwan akama sekinan ya apa salamaki anrengi apa barakah kiri panguluk ke Muhammad. Al-jannatu na'imuha sadrun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Na iya surga nan iya papenya mengengkari lalan naritu asakinin nawangan na punay tau masalawa ilan niya mapasalamae kuweto pamapabaraka emas ripangulukan Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaba asannafang Allah Ta'ala wa maraja'at kamasewe nama sarupa masih abtaliul imla bismillatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa awla. Upamulai iya kita nasaba asal nasab matan rena kuam marajae rigo engka kumakatai barakak maidae rianu kuranak bereange nenia napa barakakenge wa uthanni bihamdin mawaridu sa'igatun haniyah mumtadiyan minasyukril jamili mataya. Tinapani upadapiri nasabab papodi-podi na iya apolingan naritu malo munapasang pininawa riga engka kemalay tonangan asukuru kemadecenge. Wa usallimu ala nuril mawsufi bintaqaddumi wal awwaliyah al-muntaqil fil gurari karimati wal jibal nanniya masalawata anrangi mapassalamata rita jarri sifatenge nasabah adiyolo nanniya apamulangan tajasimatan lele pulana eri rupa malabbi enenia alin romat tapae wastamni Allah ta'ala ridwana yahussul itratan tuhiratan nabawiyah wa ya'ummus sahabata wal atba'a wa mawala. Nawil lawiri puang Allah Ta'ala riona matat yengi wijama pacinna tunasari pamasinan niya asalamatan nanniya labang yengi sininna sabae anrang etong makacueri yengi kueto pasinin atau marewang yengi ritu wastajadi hidayatan lisuluki subulil wadihatil jaliyah wa hifzan minal riwayati fi khutatil khata'i wa khutan nawil lotoir yalena apatirawam mulai laleman nasai nama tajang nanniya uwelong toni sarekuam mangina likutui kapole riatas salangin wa anshura min qissatil maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah
ناظما من النسم الشريف قد على المسامع بحلاه Naupal lembai rampe-rampe aja jingenna torya masingge ripasan rupa-rupae pada pasalipu makasip tenung abekaryae rigau engka kumatu ya bajranna torya masingge napa makasingenge daud cilie ming kali ngairitu ripasan rupa-rupae pada atak katuna geno-geno riek bue poleri intama borngine wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah Nawel lau tulung ria paulen na puang Allah Ta'ala Nania awatang pasaw narito Karena majapun narito de apaulen Nania dito awatang Sangadin ako manamiri sese na puang Allah Ta'ala Akfirillahumma kabarawal karim بعرف شذي من صلاة وتسليم puang bau-bau walalai kubur malabina turya masinmu nasaba bau-bau mawangi kermatama bauna Mompoe pole ripam masemu nenia papas salamatmu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Walamma arada Allah Ta'ala ibraz haqiqatihi al-Muhammadiyah وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصه القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى Na iya riwayatku mailuna napang Allah Ta'ala Panasay hakiki tungat-tungan na turya masenge Naniya patalay tubo malabi na lolonya wana Nasabat tapa tungat-tungan narito Napalele ni pang Allah Ta'ala Lauri onrong naradakye Iya naritu parimana malabina pangulutaanina Dapat tentu niritu pangala ta'ala pangulutaanina Mancaji indo nitu ripile naritu Wanudiya fis samawati wal ardi mi'amliha li anwarihi dzatiyah Wasaba kullu sabbin li ubudi nasimi siba Nari angbiran nari langi enen niyari tanai Nasabari tampuk na turya masingi Namarodani na tungkat tau marodani na karana cap barun na angin aja dingen na turya masingi وقسيت الأرض بعد طول جدمها من النبات حلالا سندسيا وأينعت الثمار أدنى الشجر للجاني جناء Nari papakaina tanaye nasabat tanatan maddu paru parlimun ripurana natuju tikka maita
nama tasak manatona buah-buah narokokna ajuk kajungeri tomailo empu tengi buana wa nataqad bi'amdihi kullu dabbatin li quraisyin bi fisahil alsunil arabiyyah وقرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه Namatik tona nasabar ditampuna torya masenge olok kolokna arakura isae nasabalila mapase sibawa bahasa Arab natapanyunyo manatona kadera rajana kapere namarutum manatona barangala menandro watabasharat wuhushul masyariq wal magharib wa dawab wal bahriyah واحتفت العوالم من السرور كالسحمية nasi cat diorio ngamanatona olokolo angkaeri tomporok kasonan niari laburak kaso nasaudakka manatona alangena pakua asakuin nawangen namukari tampuna toria masenge wabushiratil jinnu bizlali zamanihi wantakatil kanganatu waraibatir ruhbaniyah walahija biqabarihi kullu hibrin khabirin wa fi hula husnihi nari pacat bioriotona jinge nasaba acawekan nana wattu aja jingan na torya masenge nenni alesani musona san roboto nama selam manatona tau mulai lalan rahibe napada nabirit tato ni toko padis senenge acawe kena aja jingan natorya masenge wa utiyat ummuhu fil manami faqila lana innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه nari poleina indokna torya masengeri lalepatin roh nari biritai makadai majapu ko amina mutampu inga pangulun nasinina alangi nanni atau kaminam malabbi asangi hari tu Muhammad nare kamu jadianni karena majapun nari tu mati pinari poje padinun rinna atirillahumma qabarahul karim بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله نياري والتسكوننا والتتمفنا تريا مسنجد وامفولا turut pada toha ada masahoroy lele nyeri pamasen puang Allah taala ri Madinah ambok nari aseng Abdullah
وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه Nangkai ngaritu ambok napole dangkar ni tanasami nalepar di Madinah ria mure-murena dia naritu Bani Adi pole riwawangi an-Najjar na ondo na pangulut Abdullah ria mure-murena siulam malasa ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ na iyari wattu sukkunana wattu tampunna torya masenge asera ulanna turu pada to apattaro mawe nadetto nanamitta nale saddekana wattuwe naripoleini indonna torya masenge riwanniri jadianna rimakun rere asengi Asia Nania Maryam nagauri si barri dua nagauri si bawarri dua telue anawi jadari poleri suruga agan nangri wana anina dangkanana jadian ritu tonaskene pamasennia asalamakan rigau engkana kajang carillakin latapana sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wala
بجميع الصالحات رفع عنا ومحيا كالشمس من كمضيء أسفرت عنه ليلة ضراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء ربما اتبع بولريكو محمد kuemato saat tapan asoe wani patakap eman caji macaya nasaba atapana rupa maladina turya masingye wani aja digenna turya masingye mancaji asokinin nawangar nisinin nato matape يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فقار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأضراء يا نار السوء نلولونgan ni pangulutta mina atak demureng deenang kasewa makun ren lolongan niritu najadian ni amina sewa anak masar lebih ina iya najadian ni pangulutta Maryam maulidun kana minhu fi tali'il kufri wa balun alaihi wa waba'u وتوالت بشرى والحواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء الصمد ديانnya turya masingnya masus samana penadinna kapere nania birasang mengkairi menandro nasitulato nama paca diorioe mabiritangi aja dengan natur tapie nasifato na asal kinin nawange hada wa qad istahsana al-qiyama inda dhikri maulidi syarif ya'immatul dhawu riwayatin warawiyah فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه Napa makasingan nginga sa isana andre burukna to panritae atat tongang ngeri waturi rampena aja jingan na to nasariye pamasanan niya asalamakang upapanga alabir panga napunai tau angkai ritu apa karajana riturya masingi sipak gangka nai akatanan niya alatukana Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadid min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zahara inda wiladatihi khawarith wa garaib ghaibiyah
إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه آذن النسنار والتور ججنات نسري فما سنني أسلما كسيغاي غانا جوسا في آد نني يمفتك جنة سكرا pape asri nabi ngena neni papa isri majapun nairitu toriya masinge tori pilena puang Allah Ta'ala neni tori tapin nairitu fazidatis samaa hifzan wa rudda anha al-mardatu wa dhabun nufusis syaitaniyah ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاء Agana pinang reality tuina langi si bawari sampean nampelai wiritu sininna setange nenni apunai inapsu setan Naniya natan ritoni wetoweng matapae sinna setaritan ritanrie riwatun menre nari langi colingi apatung bicaran nakuang Allah Ta'ala watadallat ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-anjumu zuhariyah واستنارت بنورها وهاد الحرام ورباء ننيا مدبتوني ريتوريا مسنيا متوين مچياي natapa manatona nasabat janna witowing lompok-lompok nanennia tanite na tanaharang وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاء مكة دار ومبنى نجاجنا رتوتر يا مسنة نسيب ويتاج الجرل كلا tapai salasana arung kaisar ritana sami agan naitani ritu sininna tau ang ritana Makkah wal sada'al iwanu bil madainil kisrawiyah alladhi rafa'anu syarwana samkan wa sawwa nawewatona salasa akarnganna datu kisrari wanwai al-madain salasa kaminamatan re nanniya porewe naibu anu syarwan wasaqata 14 min syurfatin al-uluwiyah wa kusira mulku kisra lihauli ma asabahu wa ara namarutun na 10 apa copokna iya rosalasae narpatona akarnganna kisra napakua abatuanganna anu tujuengi nanni apoleyengi ritu وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية بطلوع بدر المنير وإشراك محياه napaddetona api risompai riwanuai parsi nasabat tumpona ulat tipumatapana nania acayana rupa malebina toria masinge وغادت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وكم من البلاد العجمية
وجفت تلك الكواكب موجي السجاد يا نبي واتيك المياه Namatitona taparan nasoro-sorongie pabbarahala eritana sawata nang kairituri pallawangan nawan we hamadana nanniyakum mapoleritana ajang namarakko manatona sininna uwem putangeri lalan narekwae rowan wae وفاد وادي سماوته يا مفازة في فلات وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقل للزمان لها nalibetona lompokna wanwai samawata narigau engkana say tanarakor ripadalo ange tenang kay ngaritu uway riolo wadding rica itigarona tau madakay wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam bil mawdi'il ma'ruf bil irasil makkiyah wal baladil ladzi la yu'dadu shajaruhu wa la yuqtala khula Nang kay ajadingan na to nasarya pamasinan niya at salamakan riyon romarisungan niya narito tanamakkah wanwade nawaddiri tabang ajuk kajunna nadeto nawaddiri raddu sari narito واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرم وحماه Nariasi salangi taung aja jingan na torya masengin niya ulan na kueto paaso na dua telue pataro na andre gurutta to panritae na iya pataro masahoroe jadi torya masengeri subun na aso na asining 12 umpona ulan Rabiul Awal di taug gajae taun nalawain na pang Allah Ta'ala tanaharang poler yak kasulanna wa maylo esolangi wiritu Atinillahumma kabarul karim بعرف شريم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته ثويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى agan dari pasusuna ritutur ya masengeri indok nasyare are asona inapaniri pasusuri matpun rere asenge Suwaiba al aslaniyah iya purae na pamadade karya bula beri waktu angka na pacadiorioi riwatu angka na pacadiorioi abula ngabena saba aja dengan na torya masenge farda'atu ma'abniha masru'in wa bi salamata wa bihi hafiyah وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين صراع
Napasusui tutur ya masenge si bawa anak orawane nariasenge masro nenni ya anak leng riasenge Abu Salamah na iya rito suweba malada inapo jenenni ya napakalabdi to nasarya pamasin nenni ya asalamaka napurane metto ina pasusu pangulut taham satau ripojiye batina mariwangi agamae wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'athu ilayna minal madinati bisilatin wa kiswatin hiya biha hariyah ila an awrada haikalaha raidul manunid dariha wa wara nangkaito nasarefam masananniya asalamakan biasa datui indok pasusun napak berenanniya pakaian iya masatina jayeng ngiriku gang karitiwina indo pasusun nari surona amatingi lahori kuburu eina panalam maritu qila ala dini qaumin alfiatil jahiliyah wa qila aslamat asbatal khilaf ibn munda wa hata kasewa pataro makkedah mate indo pasusunna masar ya gamana wawanna iya naritu kafir jahiliyah kato pataro makkedah salemu inapa mate nape asari wi iya asi salangenge ibnu manda sida wa napalele naritu ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديا لفقرها وأباء inapasiri pasusu toriya masenge rimakun raya senge Halimatus Sa'diyah nang kay meroriolo degga gamay lumala indok pasusu karena akasya singan narito فأقصب عيشها بعد المهل قبل العشية ودرس ديها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه agana teppa masagena na dalena halima rimon re purana na tuju akasya sin masaro na jolona uwai susunna kue muto sana senrupa-rupai ulau mutiara na pakku acinona na susu itoria masenge susu atauna na susu toi pada burane nari susu abio naritu wa asbahat ba'dal ghuzali wal faqri ganiyah wa samanati syarif ladaiha wasyiyah wanjaba an janibiha kullu mulimmatin waradiyah wa tarraza as-sa'du burda 'aishiha al-hani wa wasyah agan nasogina halima rimon ripurana kasya si pupu nama comok manetto na untana niya bembena nale samanetto nampelewi halima sininna abalaen niya susai agan nalolongan ni halima asapinin nawangi naniya upo area tuwa linona Aturillahumma qabarahul karim bi
بحرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوافقها بالأبواء أو بشعب الحجون الوفاء نئيا روتون لتكنا تنسريا فما سننيا سلامكم أمرنا فتتاو ritiwi nirindok nalawri Madinah inapalai supaiman agan narapi ni pasuka na indok nari onror riasang bawa ya regarim penabulu al-hajun fahamalatu hadinatuhu ummu Aiman al-Habashiyah التي زوجها بعد من زين بن حارثة مولاه agan nari arupan nari makun dari asenge Ummu Aiman al-Habashiyah iya napasia lain bitta maddi monrisi bawa pengulut Sa'id bin Harithah وأدخلت على جدي عبد المطلب فدمه إليه ورق له وأعلى رقيه وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخ بخ لمن وقره ووالاه agana patteruni Ummu Aimana torya masengeri nena riasenge Abdul Muttalib agana kaddauni appona napakku wariyona mi tairitu nakada majappu punnaiwi appoku iyai gau maraja upapa tau pakalebi enginan niyam marewangan ngiritu walam tasku bi sibahu ju'aw wala atashan qattu nafsul abiyah wa kathiran ma gada fahtada bima zamzama fashba'ahu wa arwah nade arehana engkana dereke ngengi turya masenge riwatu bacun nalupu eneni adekai na iya mi malewa napo ngeturya masenge uwe samsange ya naro nasabari nama aso nasaudaka walamma unikhat bifina جده عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله نعياري والتولينا رفما سنفن الله تعالى نينا ريسن عبد المطلب Ria rupan ria murena ria senge Abu Talib sila surasina siamana ambokna faqama bikafalatihi bi'azzin qawiyyin wa himmatin wa hamiyyah wa qaddamahu ala an-nafs wal banina wa rabbah agana kaddekan ni Abu Talib marupangi anaurena nasaba atong gangkan ana padyoloy anaurena na alena niya wijawijanna sibawa na pakasingin na piara narito
ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة na iya riwayatuna rattena umurna turyama sing 12 tahun na ritiwi ni sompe riamurena ritana sami nari ajapui nari panritana sarania ritalla bahira nasabak nang kaina turyama sing tanra-tanran niya sipak-sipak adabinya wa qala inni urahu sayyidal alamin wa rasulullah wa nabiyyah qad sajada lahu asy-syajar wal hajar wa la yasjudani illa li nabiyyin awwal nakdana bahira majapku iya utan tuangi riangkana iyae pangulun nasinina alange nanniya suronai pang Allah ta'ala nanniya nabin natoiriku nama japku pura mappakaraja irialena sininna ajuk kajunge nanniya batue nade are anak pakara jariku iya dua sangadina komiri nabiye wa inna lanajidu nahtahu fil kutubil qadimatis samawiyah wa baina katifaihi khatamun nubuwati qad ammahun nur wa ala majapku itang kilalangan niha sifat-sifat naritu Muhammad rikit tak manurung ngemeroriolo nang karipan lawangan na duway capak palip-palinna capat capurang anagingan majapku pura nasalawong iritu tajan niya nadiwawoto iritu wa amara ammahu biraddihi ila Makkah takhawufan alayhi min ahli dinil yahudiyyah faraja'a bihi wa lam yujawiz min asy-syamil muqaddas busra adan nasurani bahira amurena toryama senge pali supai maritana Mekkah nasaban naketau rengi poler Yahudiye agan napali suniritu paimang nadek nali wangi tanai busra poler riwanwae tanasami aktirillahumma qabarahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan safara ila Busra fi tijaratin li Khadijatal Fatiyah wa ma'ahu gulamuha Maisaratu yaqdimu alaihi sallallahu alaihi wasallam wa yaqumu bima ana wa ma'ahu gulamuha Maisaratu yaqdimu alaihi salatu wassalamu wa yaqumu bima ana na iya riwattuna rattena na tonassare pammasanniya asalamatun umurunna 25 tahun mallalan nillahu ritana busra dan kangen iwaran paranna Hadijah
Nagauri si bawarri turias si bawangunna Hadijah Ditallai Maisara Tetangi wiritu torya masengenenni Makadde kongi sininna anuna perluange Fanazala tahta syajaratil lada sawma'ati nastura rahibin nasraniyah فعرفه الراهب إذ مال إليه ذلها الوارث وآوى Ganna leppanna riyawana sewae pongajuri sesena gerejana nastura pandrita nasaraniye Ganna riya jappuina nabita sallallahu alaihi wasallam ripandrita nasaraniye Riangkanai sesana diri muka relenai wajo-wajona juga jungel laut cinongi witur ya masingnya Wa qala ma nazala tahta hadhihi syajarati qattu illa nabiyyun dhu sifatin naqiyah wa rasulun qad khassahu Allah ta'ala bil fadaili wa haba Nakdana pandritana saraniya Dega gatole paryawana iya pongajue sisa-sisa sengadina nabi papunai sipa-sipa mapacing Nenia surupura ripat tentuan ripong Allah Ta'ala Nasabak palagi rasuku nenia pabere tendrigangka ثم قال لميسرة في عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخى Inappani makkutana rimaisara makkada Kagari duai matan-natan ramacalla Makkutane sikir-kira maelo ipinasaywi tandra-tandra malinrunna nabiye Narimali saramakkadai iye engka Aga namanasana tentuanna pandritana saraniye Riyanu Purana selo-selo iye rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa qala limaisarata la tufarithu wa kum ma'u bisidqil azmi wa husnin tawiyah Fa innahu mimman akramahu Allah ta'ala bin nubuwati wajtabah Nakdana rimaisara ajak lalu mewai masaran Nang kalalu kumakinin nawato ngamewai si bawaritu Muhammad Karena majapun naritu sesay tau pura napakalabdi epwang Allah Ta'ala Nasaba ada dengan niya tau ripile-pile naritu ثم عاد إلى مكة فرأته عديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه الشريف من وهج الشمس قد أضلا Inappani li sutor ya masengel lauritana Makkah Ganna irita nari Hadijah mangolo rido angkana pemulut Hadijah engke watwero tudatu dari bolana ripallawanganna dua telu emakun rai rilang enggak kami nama tanrewe nang kedua malaikat rilebokna ulu maledina torya masenge
sinongi wipoleri pelana asoe. Wa akhbarana Maisaratu bi annahu ra'a dhalika fis safari kullih wa bima qala lahu ar-rahib wa auda'ahu ladayhi minal wasiyah. Nabi rittayatoni hadi dari la Maisar yang kana rituna itarik waero anu mapatak janna epupulale. Nabi rittayatoi ritu anu ripu adang ngiripan rita nasarani nenia papa senaritu rialena. وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونما فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه. Manapallicun ni buang Allah Ta'ala sarona adang kangenar itu si bawa napabarakakan atau waramparanna aganan nasenari sesena Hadijah karena nasenana nasabak matanna nani aning kalingana nasabak docilinna riangkana iritu Muhammad surone buang Allah Ta'ala lauriana tawe iya pura ripatan tuwe ripang Allah Ta'ala nasaba angawengen si bawa dipilih naritu wa qatabathu li nafsiha litashumma minal imani bihi tibaraya. فأخبر صلى الله عليه وسلم أمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية ورغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهوى. Aganang manukan ni alena Hadijah hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sadekku amangina mawi baun mawanin natapke agana birit tayyanni torya masengni amure morena riak kata madecena iya makun raye makun rai made cenge nama raja tahu ripuang Allah Ta'ala agan pada nasi tuju ini amure morena nabi ta'akat tamade cenna Hadijah nasabase semakun rai malabbi naki agama nama kesing naki waramparan nama tanre abbatiranna Yamananna wawangena budimaner netwa eropang kau kengen wa khataba Abu Talib wa asna alaihi sallallahu alaihi wasallam ba'da an hamidallahu bimahamida saniyah wa qala huwa wallah lahu nabaun azimun yuhmadu fihi masra. Nakdutana Abu Talib sibawa Makkah Tu'bah napoji-poji rito nasere pamasinaniya assalamualaikum rimon ripurana mapoji-poji ripuang Allah Ta'ala nasabab papoji-poji madeceng nakda na iya Muhammad na engkapang Allah Ta'ala punai mimaki birita maraja nari poji-poji sinin napang kau kena fasawwajaha minhu sallallahu alaihi wasallam abuha wa qila ammuha wa qila akuha lisabiki sa'adatiha al-azaliyah وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه
agan dari pasialan atau nasari pamasin dia salamatkan si bawa pengulut tadi jari amanah angka to makkada amurena angka to makkada anak buranena nasabah madi olome mengiukuk manandungan naritu nang kana Hadijah indok nasinina anak nang rusiye Nabi sallallahu alaihi wasallam sangadin nariaseng Ibrahim majapu pole rituri Mariatul Tibtiyah Atirillahumma qabarahul karim biarfi salim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفاق الأقوال لذوي العالمية بعث الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة نياري واتسكوننا umurna tonasere pamasilnya selama ke-40 tahun turut pada toa pataro mawe disesena toke padisanannya rilantin nirbuang Allah Ta'ala mancaji suroria manenna alangi mappacat dioriyo nendia mappambitau ganapal lebangan ni menando nasabak pamasena wabudia ila tamami sittati asyurin birru'ya sadiqatil jaliyah wa kana la yara ru'yan illa ja'at misla falaki subhin adha'a sana nari pamulaina alantikan nasurona sabani pitongatong etana nang ulanna nang kanari tutur ya masengi denan nipi sangadinang kamu iritu mata jang atau ngena pada tola ata jangan subuh mata pae وإنما ابتدي بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجاه الملك بصريح النبوة فلا تقوى قواه Naiyami sabana nari pamulai nasaban nipi si kira-kira papak biasa sareko amangi nabato ajiwana nama tadde atin natari mai wahyue sareko amangi ajan dari selengiri malaika palatu kengengi alantikan nabi gangkan nadek maku naulem pawairitu وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي العددية إلى أن أتاه في صريح الحق ووافاه Nari papo di nari alena torya masenge masino sinoe nang kanari turi napo jiwi makasi wiyange rigoa bulu ehiro siare wandina gang kari polen nari turi pengulutta diberilu paturungang wahyu وذلك في يوم الاثنين ل17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وثم أقوال ل7 أو ل24 منه أو ل8
أو لثمان من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محيا Yanarek wairo riasona seningi 10 pitu ompona ulan ramalan nang katumakkeda 20 na pitu ya rega 20 na apa ompona ramalan ya rega rua ompona ulam maulu naon roy talle rupa matapana ripasan rupa-rupa pada ulat ketue faqala lahu qra fa aba faqatahu gattatan qawiyan thumma qala lahu qra fa aba faqatahu thaniyatan hatta balaga minhu juhda wa gatta Nakkedana Jibrilu tabacai Nakkedana Torya masing deka pak baca ganari kadau nari pangulut Jibrilu nasaba akad daw maru inapasi makkada Jibrilu tabacai Nakkeda si nabi tadeka pak baca ganari kadau si kakak daw mabek kedua Gangkan naposo nabita napakuasa rona batina pangulutta Jibrilu kadawi qala lahu qra fa aba faqatahu salisatan liyatawajjaha ilaya ma sayulqa ilayhi bijam'iyyah wa yuqabiluhu bijiddin wa ijtihadin wa yatalaqqa inapasi makkeda pangulut Jibrilu tabacai makkeda sinabita aga ubaca nadika pak baca aga narikat daw paimang sarekuam mangina pakasiwi angolonna apinna Torya masing tarime anu maelo eri patarimayangi nanatari manirito nasaba tunru nania ati nulurang sibawa napaham madecen nairitu ثم فتر الوعي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاكها تلك النفحات الشارية ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها ونادى Inapani mapatku wahyu tellu taung iya rega tellu pula ulonna sarekuang menginarudani pulana akinna mimmau wibau mawangina wahyu inapasi pole panglutta Jibrilu paturungan wahyu iya naritu makkedana Allah Ta'ala ya ayyuhal mudassir Laturi capakna Fakana linubuwatihi fi takaddum iqra bismi rabbika syahidun ala anna la sabiqiyah Wattaqaddum ala risalati bil bisharati wan nidharati liman da'a Nangkai ritu aturungan na ikra Fa inre ipangkat na torya masing manca di nabi Nang kato si aturungan na ya ayyuhal mudassir Pinre ipangkat na manca di suro Nasaba papaca di yori-yori sinin na tau na tampaye Attir Allahumma qabrahul karim Bi'arfin syadin min salatin wa
تسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به 6 من الأنصار اختصهم الله برضاه. Inappa isangan alena torya masenge riwat takappo riwat haji riangkane ritu surona puang Allah Ta'ala agan matapana anak tahu pole ri Madinah pura dipatentuang menandro ri puang Allah Ta'ala nasabariona وحج منهم في القابل 12 رجلا وبايعوه بيعة خفية ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة فكانت معقله ومأواه. Ritau paimenai launi haji 12 orwane to Madinah na pada mata penari Nabi sallallahu alaihi wasallam sibawa pakengkani sibawa turya masengi ang si janji rahasia inapani padalle supaya meri Madinah agan natallena agama salengeri Madinah nang kanawan wae Madinah mancaji accalin rungan niya addak karena agama asal lengenge. Wa qadima alaihi fil 'am ats-tsalits 70 aw 3 aw 5 wa imra'atani minal qabail al-awsiyyah wal khazrajiyyah فبايعوه وأمر عليهم 12 نقيبا جحادحة سرا. Natakappo siritorya masengeri tau matelue 70 yarega 73 angkato makda 75 orwane 2 makunrai oleh riwawangi aus nenia khazraj agan pada majan cinari turiolo nasurona pengalla Ta'ala maelo turusi parintana pengalla Ta'ala nenia surona nenia marewangi agama selengenge inapa ni napile Nabi 12 orwane mancaji pangulupo leri menandro fahajara ilaihim min Makkah millatil islamiyah wa farakul awtana ragbatan fima a'idda liman hajaral kufra wa nawa aganalek kadapuran nalawri Madinah syagaya gana to matappa na badan nasalaini wanwa anca diganna si kira-kira aporiori apalari pangatanging tau mabokering ya kaperekenge neni acacaing ngiritu. وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله فحفظه الله تعالى من كيدهم ونجاه. Aganakke tauranni arakurai esake makarate ammani Nabi sallallahu alaihi wasallam ri sahabatna masitta aganna pada sipakna mai lompuno itu ria masenge
agan nari alitutui nari puang Allah Ta'ala poler yak kuragana menandro sibawari palapan nari tu وأذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة فركبه المشركون ليوردوا بزعمهم حياض المنية فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وحثا Nari palalo na torya masing malit ke dapur lauri Madinah adan nari jagai nari kapere risaliwan na bola na sareku am menginau noiritu adan asuna torya masing pole ribolana inappa na guguri labut tanah ulun nasinin na kapere tajengeng iritu nade are baset nimisengit kuritu nasabak pada memaitin rona wa amma gara sawre wa faza siddiqu fihi bil ma'iyyah wa qama fi salasatan tahmil hamaim wal anaqib hima aganat taruna lauri goa bulu esaur sibawa panglutta Abu Bakar naon ronak koro telung aso telung peni napole na jangan-jangan masaran nia garangkang esaur tujun na babana goai sarekwam mengina de napituai pasapana nabita makadai kata hurilalan nagoai thumma kharaja minhu lailatal isnaini wa huwa sallallahu alaihi wasallam ala khairi maqiyah وتعرض له سراقة فابتال فيه إلى الله ودعا Dinapanin masupole rigawae riwanninna asenenge nangujul lauri Madinah rigaw angkanat tonangi tonangem makasing pura ripasadiang ngingiri panglutta Abu Bakar nari lallun natorya masenge riorwane riasenge suraka gangkan nari sekeki koritu aganat dararin nabi tarifuang Allah Ta'ala wasaqat kawaimu ya'mu bihi fil ardi sulbatil qawiyah wasa'alahu al-amana famanahu iyyah aganat allam nagari girajena anyaran la suraka kuritana rakkoe nama tadde narillahu asalewangan la suraka ada naripas salewangan naritu attirillahumma qamarahul karim bi'arfin shadim min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzatin wa sifatin saniyah مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكهلهما أدب الأشفار قد منح الزجاج حاجبا
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sarsuku ancadingan niya ampe kedona kopunaya sifat-sifat matanre nenia sak malebi lalu tengah waktu tanrena mapute mata serupa ulina reletan rele lauri macela-cela malawasi 77 duai matanna makeramani ngaduai matanna kincasi 77 bulu matanna majapuri wereng ngatur ya masingnya amai ruseng riduai aninaritu mupallajal asnani wasi'al fami hasanahu wasi'al jabina za jabhatin hilaliyah sahlal khaddaini urafi amfihi ba'du hdida bin hasanal irnina afna majaras si 77 atu isinna malawasi 77 tutut timunna atas singenna corana iwe naritu malawasi 77 apa kapana punainga alin rotepu kuwe matosa ate pungenna ulamat tapa eriwani sukuna samarau si 77 duai pilina iri tatak kajoa joy rilalena patik kasengilana Korea masenge saisanna tanrenrekenna kasingenna tarit-tarinna congko-congko ingana بعيد ما بين المنكبين سبت الكفين ضحم القراديس قليل لحم العقب الكف اللحية عظيم الرأس شعر إلى الشعمة الأذنية وبين كتفي خاتم النبوة قد أمه النور وعلى mata jasi 77 pallawanganna duai palit-palinna masome si 77 duai palappo imanna mata lapat temum putunna manipi si 77 duku amputuna mawaros si 77 janggona maraja si 77 ulunna na iya wiluwana torya masenge silampu iya dua eloe daud cilinna nang kawi pallawanganna palip-palinna torya masenge cak pacapurang anabingang majapuna solowongi wiritu tajang nanni anak diwawoto yiritu wa arakuhu kallului wa arkuhu atyabu minan nafahatil miskiyah wa yatakaffau fi masyatihi ka'annama yanhattu min sababin irtaqa na iya pusanna torya masenge Kuto maninga bunne na pormata lulu mutiarae na iya bauna pusan naritu torya masenge masorwangi pihana iya bauna minyak kasturiae nang kana torya masenge senrengi watakale maladina riwattu joppa naritu saman nayat turut-turut kole ritanete nalau ritana malumpoke wa kana yusabihul masafi'a biyadi syarifati bayajidu minha sairal yawmi raihatan abhariyah wa yadawa ala rasi sabi fayu'rafu masmuhu lahu min baini sibyati wa yadra
nang katoi merotur ya masing mewe majama taunewa esidupa nasabali malabina agan nalolongan nikur itu 5 malabina riyamanan na asoe bau cerma kemapulanae wangina nani ana patokong iritu 5 malabina riasana ulunna ananae karena akamase agan nari aja puina bate akarawana rituri pallawangenna ananae natarwani ya talallahu wajhu syarifu talallahu al-qamari fil lailatil badriyah yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu wala basharun yara acarilla killana rupanma malabbina tore masenge pada tuha carilla killana ulat tepu matappa eriwan sukuna napuha dai tau sipa engiritu de witariolo nanni arimunrinna pada padang atas sinaritu nanni adetto tommi tayrilekuae attirillahumma qabrahul karim biarfin syadin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa kana sallallahu alaihi wasallam shadidal haya'i wat tawadu yakhsifu na'lahu wa yarqahu thawbahu wa ya'lubu shatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقاه الفقر وأشواه engkai merotor ya masing tau matan resiri nania maraja pakatuna ale nama totor ya masing jai lapi kajena ale nama toket pang pakaianna ale nama to perai susunna bembena naula mutoi torya masing atitengen alisa bolana nasabala lepatujue nania nama simutoi nabita pakire nania miskinge nania newa mutoi situdang menandro nania nasiarai mutoi nabita kemalasana ritu anrang na patabbawa mutoi nabita tomate na menandro nade are anaku na tunay vitore amasenge pakkere na panrasa-rasa akasiyasingan naniya amalare wa yaqbalul ma'dzirata wa la yuqabilu ahadan bima yakrah wa yamshi ma'al armalati wa dhawil ubudiyah ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه nania na tarima mutoi na bitta tuntu na tomat tuntu nade are na pasidup pangi na bitta sewae tau na saba anu na cacae nania newa mutoi si jopan na bitta to kasiasie to punai akatanga nade are nga nama kasingang itor yamasenge arung de tapuna
Nanniya nagalli winabitta nagalli puang Allah Ta'ala Nanniya napuryoy puang Allah Ta'ala Wa yamsi khalfa ashabihi wa yaqulu khallu dhahri lil malaikatir ruhaniyah ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهدى Engkatoi merotor ya masengetin rosiwi sahabat nari wattu jopana nanapu adai Palinoi akka alakku karena tinrosiku malaikat ruhaniya Atau nangi mutoi tur ya masenge untai nanliya anyarange Anrange bugalai kueto pahimare nak datuange saisanna arum mangkau elawari alena ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى Nangkatoi merori saisanna wattuwe Nasallaki babbuana batuna pakua lupu Nama japuri werengnya ditupat timpak nagadonna tanafitul lapie Nania purari ramatoi ribulue Majapuang keritu bulue maelo mancadi ulaweng nate aritu وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويكسر الخطب الجمعية ويتعلق على الشرف ويكرم على الفضل ويمسه ولا يقول إلا حقا يحب الله تعالى ويرضى Nani yang kay tore masingit tatangi ada sia-siae Nana padyolowi tawe naeway sidupa na sabab del salang Nani yang katoy merotor ya masingi Pelamperi sampajangi na poncho kiwi katoba jumae Nani yang nasar matoy na bita masena topun na iya alagdirang Naniya napakalagdi mo to ito punay sipa apalalong Naniya makbunga-bunga mo to meron na bita Nadi are ka na po aday riwat kumakbunga-bunga na sa ngadin na tungapa Napuji pong Allah Ta'ala naniya napuriyo erito وهاهنا وقف منا جواد المقال عن التراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعن الإملاء في فنافذ الإيضاح منتهى Nakuniye magangkarikang alaringan na adae Ada ripasin rupa-rupae anyarar ripagdet tangeri acona Naniya nalatuk itoni kedo kalan atau marokieri lalena padang manasa-nasa pagangkan naritu Allahumma kabarahul karim بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إلي كف العبد كفاه
puapa tabollo engi ala bonna nasabapa berten riganta puat terima engi perelaun atau pataraga engi duai liman namarelaun ya man tanazza fi dhati wa sifatihil ahadiyah an yakuna lahu fiha nadhair wa asbah puama pacingnya sakna nenia sipa asewangan na poler aseng asi tangaran nenia asen rupa-rupanya ya man tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah ya man la yurja ghairu wa la yu'awwal ala siwa puang matung kekiengi sipang arad datangnya dia akan dengannya puade gagarilanay wading rionro imapurnu naniya melaw tulong sangadin nakumibawar ni alena ya man istanadal anamu ila qudratil qayyumiyah wa arsyada bi fadlihi man istarsyadahu wastahda puang non roia tawe mappesonaria paules simatana nania natirwangi nasaba palbiran natau melawe apatiruang nas'aluka Allahumma bi anwarikal qudasiyah allati aza'at min zulumatis syakki dujah kielawi ki epuan nasaba tajang apati rowatta iya pale sangengi petak kapena abata batange wa natawassalu ilaika bi syarafiz zatil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya bi suratihi wa awwalum bima'na nariala alatu kalau risese ada jamu puang nasabang alabirna pangluk ke Muhammad nari pacap purenge risese nalairenge pamulang risese na hakikiye wa bi alihi kawakibi amnil bariyah wa sapinatis salamati wan najah nania nasaba wija torya masenge padae wetoweng asalewangenna tori pancajiye nania lopi asalamakenna anrenge alepekena wa bi ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah alladzina badalu nufusahum lillahi yabtaguna fadlan min Allah nania nasaba sahabatna punnaye apatirwang nania alabiran iya pada palawengi watakale naribuang Allah Ta'ala si kira-kira tuntuk ipalabir si matai pole ribuan Allah Ta'ala wa bi'amalati syari'atihi ulil manaqib wal khususiyah alladzina istabshiru bi ni'matin wa fadlin min Allah nania nasabat tautan derengi agama na puang Allah Ta'ala kunnaye sifat-sifat malagi iya
pura dipacak diorioe nasabapin pinyameng nenia palebih rapole ribuang Allah Ta'ala antu afiqana bil aqwali wal a'mali li ikhlasin niyyah wa tunjiha li kullin minal hadirin wal ghaibin matlabahu wa munah majapku muin riki puang riada dapat tujue nenia pangkau kemade cenge nasi bawai ati ikhlas nenia pasidup payang itau angkai hadere nenia de hadere akatana nenia ninasanna wa tukhallisana min asri syahawati wal adwa'il qalbiyah wa tuhaqqiq lana minal amali ma bika dhananna nenia palapati puang pole repassiona cinna ina pasue nenia lasa atie nenia pasidup payakit koramai aporenutta iya rika pangeri sesemu iya wedding ngerilong wa takfina kulla mudali hammatin wa baliyah wa la taj'alna mimman ahwa'ahu hawa nenia sampai angat kisinin nasusai nenia abalae najamu pancaji kisai satauri pakatulu-tulu eri cinna ina kusunna wa tudniya lana min husnil yaqini qutufan daniyatan janiyah wa tammu anna kulla dhanbin janaina nenia padape irik koromai dece kapange namalo morigesa nenia riutang nenia lolor kisinin nadosa pura eri papole wa tastura li kullin minna aibahu wa azrahu wa asrahu wa iyah wa tusajjila lana min salihil a'mali ma'azza dhurah nenia sampuangaki acacangata nenia alemangata anrenge atap pada pireta kueto pa atap pauleta nenia lomoyaki papole amala madecenge iya masagala lolongan naritu wa ta'umma jam'ana hadha min khaza'in min 'ikas saniyah birahmatin wa maghfiratin wa tudhi wa amman siwaka dhina nenia palebangan ni ada pungata iyae pole rigadong alabomu nasabapam masih nenia adampun namu pandannu ngengi asogiran nari pumpelai wirilaiwe Allahumma innaka ja'alta likulli sa'ilin maqama wa maziyyan wa likulli rajin ma amalahu fika wa raja' puang majapku kamu pancajingan ni pangka matan renenia martaba malungi-lungi napunna itong katungko tau marilaw enenia nalolongat to ya purnunna tungka tumapurnu eri sesemu wa qad sa'alnaka rajina mawahibakal ladunya faqik lana ma minka rajauna
nama jeputo marel laun nariko puang rego angka tapurnui paberesi matamu jadi rimakuan nanaro pasidup payan ni anu riburan nuen ni kipumina sae poleri sesemu Allahumma aminir rawati wa aslihir ra'ati warra'iyah وعظم الأجر لمن جلى ذا الخير في هذا اليوم وأجرا puang pasalewangat ki poleri selenge nani apa de cengi wito maparintai kueto patori parintana nani ata para jaiwi apalanda toppa polengi ai de cenge hilalanna iya assoe Allahumma ij'al hadhihi al-baldata was-sa'ira biladil islami aminatan rakhiyah wasqina gaithan yaumun siyabu saybihi sabsaba waruba puang kancajiwi iya wan wae nanniya sininna wan wanna sallange salewangan nama senang akatuwanganna nanniya panurungat kibosi pamase lebang ngingi tanah Maria wa inanniya tanah Maria se'e waghfir linasi hadhil burudil muhabbaratil maulidiyah sayyidina Ja'farin man ilal barzanji nisbatuhu wa muntama nanniya amapekan itau kerangin niya kita rampeng maulu malabina torya masenge ya naritu bangulut Ja'far al-Barzanji wa haqqiq lahul fawza bi qurbika war rajaa wal umniyah waj'al ma'al muqarnabina maqilahu wa sukda nanniya patantungan ngiritu alabang nasabakmu pakawe nairi alemu nanniya aretoi anu napurenu nanniya napuminasai nanniya pawonroy siba watau marappe risesemu wastur lahu aibahu wa ajzahu wa asrahu wa ayyah وكاتبها وقارئها ومن أساق إليها سمعه وأصغى nanniya sampungangi acaccanna nanniya alambanganna anrange atap pada piranna kueto patap paulenna makotoro tomoki engi nanniya to baca engi anrange singinna tau komaningi Allahumma wa salli wa sallim ala awwal qabilin litajalli min al-haqiqatil kulliyah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala ma tunnifatil azanu min wasfihi ad-durri bi aqratin jawhariyah wa tahallat sudurul mahafilil munifati bi uqudi ula puang akkama sekinan niya apa salamaki masari panguluk ke Muhammad niya wijawijana niya sahabatna kueto pasininna tau tulungengi niya mariwangengi si pongerdi belo-belo inna daud kilie poleri sipa-sipa maladina ritu ipasan rupa-rupa pada anting-antir ye bue poleri inta jamaroe
nanni yasipo ngari bela inna arona addo arwasam balabdiye nasabak geno majirenge intanna wa afdalus salati wa tammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Na iya masar labbi pamasanan niya masar suku asalamakang nasari panguluk ke Muhammad pacapuran na nabi niya suroe nanniya nasari wijawijan na kuweto pa sahabat na yamanang mapacingi kuam malagi eko derianu pada nasipak-sipak tau mapat duae nanniya asalamakang masari wisinin nasuroe na iya papojie na punay wipong Allah Ta'ala puan nasinin na alanye Allahumma salli wa sallim wa barik